ta e bung riat na enge omzia atingek nakina kan shil fiang che tuna chuan ibial pa hi damdo ina shwaya ngai tlat kimin aron ti chuan tata idang aro hul the Krisa chuan a khoina viau em muni le kimila chuan ada mak boxi jeje a khola a ring kui thak a boy chi ai to na kala in ruati le an pa an lo le in hauzuya rin puya chuan kalom lo yom dan hi ka chung te ti reng mai voi tam cho kan ei to kemin shil lovin ati mut muta anila tak boka ruati telamin choi an som ve po hian ama ruati chau an shila hei hi thil ni dan tur ani vak lo ruati chung telam hoi hai lo wang ani pakhatang ruatin ve tak che hian I chung te ka chen pui du hi lom hle ro hetiang machine sang om khom ho bula ka khucha a ati mar rewa rin puya thina thokle ta thut nge ni ben tu minatin wai ta in awachel mana I lo wana sare uve mole ka chung te chen pui pe lo chuan hoda ila ni mai lom rin puya chuan ati mia pushwaya aron hon ta ka wangin an ngoi ta chau hloma anin chung bo ruak rit lutuk chu ane tak zet ani aniela ati ni mia lawa pu le en thla ka ni meka mamoi anga soma khol tu number kha chuizui ngai na umya lovin athimak ma filila han en thlaviau don se tu nai chu rin lel omang pona omlo a roi rengot mai ani jeje an aron khol ta a an pi apin dana alu puivat ilo she tu angtero dua ta le Chris avel kha aron ti a tlem chau ka sia han soite ati vat jeje omna mun chu abeng cheng angreng akal sun lek nge thom po zoi ta deu Chris a thiam lo liao ani dua ta chan du delia omreng chen ron honga an chuak dun ve mai chau kha nia a mudon kha boina siam ngal ringot mai ani kut a thak na viau le ngal ka thin rim viau ania keipo aron ti tun tu na tuna intin nge om tata I chuan nom lo ti zetin a lo ti hei achal ka kan thui don vel mek I thei chuan ron lang vela zanra e khama po Chris ate pon la om zang khai deu zo kin ron ti a kalau tu mang ati sap Christopher chet dan chu adu lo hle mai mi pakut ramlu tu khi angai na lo shim bok nen zanra nei la yin pai khatin ma feli aron ho a amit po a chen ru mai apa chuan tu ma chong re su choi khama ke man ka bia ang ati lo ka wangin ma feli lam hoin chong kam an nei lo choi kham thleng an seng fel la yin ruati chuan roi rengot mai poisa he ngotang pasal te farnu te choi po za thlak to lom le ati hlaka arami le tata ichawin an sia an chang lo boka asoi jom ta bik lo anin ti fel zo anu abia a thilom da na she zung taxi amang to mai aniang chu duata chu vatlo ve nge tha ati ani ama awanga tuarani bok nen ain siam hal mula ma Philippine dan lama anjong thom chu a she pharwai roi bok ma felin chapul chunga engma hi ka shengai lo hei hi ka nun du dana ni bik lo chin ke ma po hi ka in che thiam to lo ati ri chuan angai tuan article thui viau ni e ma feli zedi umzo khachu poi soi lo mi wa thu soi she le je zoi tak ani si a je pakhat jok ero chu milet ling chi ani thung si anaw paila ti tla ka phal lo bura do ma fa ani bok chi lo falak ashing ve don ang ta viau apa le u te tan po ril ru hana tham atling chhojan der to tata ichung chang poi khoi tua an pu na kha chu police lam an re wange in chunga ashat lai soi anom ngai lo zona pon nei hek lo poi a khoi lo ti an ring ve ta ania nge in a chwa sana kong pui po tuma ama a chau nak lain taxi aron tlan ta hlo a phar ta wata ding takin damdo in an panta jeje nen an la in bele lo an boy ring deuh nen Christian aron bemya lo chu mak ate jok ma ama awanga kutlak ani si chuan thil omja te po run soi om takania damdo in a thlen rualin jeje akol ngal alo chang vara aron muak
Cindy baka je chungte pon lo om ve chaya nuam lo ati tak zet a hoi kwal dewa Chris a amumai lo khunge Christopher chu je bula ati zoi sap iron thlen ma khan an ho ve chia in enkol na sen so engkim an tum do na kanin ngai dam ta ani kha anu aron kalbok nen ati du a hnual deu Chris chu mai chana ngei biaka thilom zia zo adu te lul nen kimila khan khatiang khan aron ti du a bok chi abial nu lem alo ni tak nge ge man la khel reng jok a she thiam lo tuna ri chuan ama awanga na tuar mek duata a thei anga chan pui bak ti thei nein a in shelo arin ang in duata po alo na lava achal akaka abiang awung bok akut ding lamban rek ati ul nge ana ati a abak na dang hanmut pui vut tur nei lem lo ama ero chu achung te tan chuan mi kut tuar ani miawa wangin engpo ni che anavek thawang Cindy aron kal nai so sowa tata nangma wang vek ani ti siang chu tiro aron tingal bor alo hoi hai dewa je chungte lam anom ve si nuama ti vak lo poi ka tilu tuk englo ati lain poi ti ringut khan omzia nei lo nute phei chuan FIR thelu turin mintia Chrisanu khan ngai dam mindil na sa ema kan ngai dam ta shamani kha pa kha i nge ni renga u naw in ni emotia ring zat zatin Cindy chuan atile muar je an du tok te ta tai wang ani kherlo alo ti zau kanaw hian tu poi ma soi ngai lo kha mishing phiang sen khan akut thak noi na mangle ani chuan a she to via wang tata nang po duata hnaya tam su isha thiamem hetiang mishing kan du ve lo atile ton tata I chuan chong ve ngai na po shelo azak buk si je nu te nen hi chuan anin she tha ema azia la midang a sha ve vak lo duata chung khat an wangin nuam lo ati tak zet ani je ka ho photang ati sapa je pon chel atum bek lo duata amu hil ri bok nen helai muna tap ve reng kha chulin a shelo niang Cindy la chuan mani u naw te ngai zon ching om her thlak lutuk patil emoti lain lo thak ve phiana ala ti zui sham chana tum lai mekin je nu in atok I chong tam ma e aron ti chang ta faka a chang ta lo ka thlang che o je anati supa taxi om mayang ala malom ti asana abi zo lain ke man ka lo thlange je kan lo me ron ti dam thlup tu Christianen anin ma chon ta sia mai je po chuan I local le ani mo ole kanu te om puyan ngai ve boxia ka chho sanang cheu tata ani phot ti in biak le manrwal lavina chhota a tata ila chuan chutia Chrisa amuthut shil hai boxi chu akha achi nge soi mai tura shelo Chrisa chuan ron ka yin amotor lam apan puita a kongka hon sakin anem lut ama poron chuang ve ngalin an tlan chuak chu ani mai e ma se in lam an pan ta tlat lo tata ina chia chwa meu chuan an lo thleng thui to angreng khoyang nge kan kaldon ativata Chrisa amel bok are lawang alo ti du chau soiwakin omzia nei don chuang lo bok nen angoi ta hle a Chrisa shwaina mun chu alakal ngai lo na ani aizol da ya ani a khopui ri beng cheng share lo na tok vel farm nuam deu alo ni farmhouse lo om ve chu alian fashion lo na a an sakdan eat et chu amoi reu zeka a fel fai thlur box si Chrisa chu azui ve zel ringot are duk to a na thok po anom lo ani mel farmhouse a chuan a lu puita a achung chu alum nuamin engkim chu ani dan tur ang thlap vekani churo Chrisa chuan ati muka tata ipo achu ve mai Chrisa chuan je sawathli a tata ya pe alo in vele mai boka a in thladul deuh nu chuan engwangin nge iti ati tangata engber ti in ron mel hu duata kutthla kha ania ka soi engwanga omjenei lawa che nge ini ati changfak anui toy taka ol samjet hian
a phu to ka hmu ni kha a ti ringot tu man kut thla kan phu lo dua ta khan ti swala nei hek lo a thian nu ni kha ron chwa pui keipon ka shat pui lom a ti ta zung zunga choble chela dot a soita mai chu ama pon mak a in ti Chris chu hadam mel se thiana thu a chu a thian nu nen chuan anin fote poi phal sak vek ti na em ni a ti ta khawa tata ipo shil hai deu chu tianga an lo om tak tak ani chuan alung oi te chiam bik lawang anin fop lai mu em ni ati taringota chiang hle lawila ka hnek lawang alo ti san muk tata I adang ti ti der mai ma se engtin emo Chris chu chan let ve adu box si ma se min lo ko pani po in nang hian ku thlak theinai nei lo hul hwal ati le ta a Chris hazalo zetin anui hul huk ka nei ka mei chadu zong tak le ka farnu ni bok chu ka veng hi mang ati nget chara I khoina bok si iswal e mai FIR thelu te hial an du asin ati le hliaya thelu chela alom om dai jok alo ti ol sam et tata I thin rim bok si choi tur she to bok si lo chu a thu taw bu ringot kha thil thleng mi ta hmutu anom nual lom ka thin rim in sum zo lo ka lo cherang deuh kha chu poi ka ti ma se kut azalak lo to ani kha ka hmu lai renga khatiang khopa an chingam kha thisena inzom na nei lo maila a mingtal pon min za ve turania a poingot mai a thawatang amale ma anglo takin Chris chuan ati ve ta du a tata ipon ril ru siam fel har sa ati viau Chris hi a kon fi viau mai si a duata chuan alo kop tak tak em ni ang anom dun lai te kha chuan rin lel omin om ngai bik si lawa nge angai thalu tukhi alo bum char char jok a she thiam te noi to lawe a o engpo ni che hon ka du ti in a ding awa thil dang alom a serious hle bok Christian alo ti khau enge alo ti por lar thung chhur phot ro hun kan nga to kalom thachat mel je thian ti a tumburin ta ta ye thu vele soita che do theilo je thian ati ngata ma fele chungchang ania ati sup tata ipo in siam rem tawata ma fele chungchang hi chiang zo ka shiat adu ve bok nen tol that tu ani rin na anei lian viau na a fin fiana nei tat lo multiple personality disorder anei ni in ka shia a ka khongai hle bok ama akalo chui rok to angin ama hian I chian te thina kha atop ta chat veka ti in bul a han chana tata ila hetiang lama bengwar vak lo alo ni ve bok nen ngai ven lo zonga chuan shelo ni ajak bik lo boka enge chu alo ti hu do thei takin Chris a chuan nat na chi khat wang tak mai ani a amishinga zirin alan chwa dan po adang ma fili chu ambut swing na chalu tukle depression ane atang te khan ka chik zwala amale ama nge po intinat alo tum chen te ka she to bok ka chat lo ero engwanga ichian te chuya thajel thin ani ti hi a hoviau che ani chuan inun na jok cha mai om emo inu nun na po ma si ati bok si lo hei takhi ka she thiam lo silonga chukpuya doctor mu pui ka rel ruk deu kapu hian ka kota ada ve deu bok nen ati mol mola tata ipon avar po ta deve achiang renga lom ka tha angalan tira min da baudai adu alom chungril na veng chungin ati sepa ma se achang chuan I chunga thale chi a ati dam thup kan man chwa lo nan le ma changani mai lom kan jin lo anga mi anom hian ril rulama natna anei ti zel po afu ber do nem ni alo ti let ve a I soi dik thau mai ma se han ngai to te a video wa mut pui te kha ama ma fel hian tunge ani a she reng lo afa paina po a she theilo chu ania thilpa ngai ani theido nem ni Chris a chuan ati ve a tata ipon dik tak chuan mak ati ruk sa ania nial chong atum po ani bik lo ani ka chan te thina I chui chwa dan chu han soite ngen ngol che thian ati tadaya tuisik ain khol nuwa Chris a chuan a soita malmal
tata I lo meng phok le sha zel chuan a thungai thla ka ril ru a pek zia a pho lang chiang mai ome ama sabera thi nun pui te khai shat angin lim en pa ka an leng ani kha ma feli te pon leng ve ma che ming dang a mang thung ma feli hian a rek hlum ani ka ring abial pa phone man hlan chung kha chen na hun anei tlat ma se thil risky lutuk ani awangin ril rufim aput ka ring mi alo pe ka khachu a kau chuak te na ani mai a rek hlumanga in ok hlum angin a kha yang ma se mak ka ti chu ani ang me cheder thong takin engtin nge mi papa ngai takha a tha a in ok hlum anga alan ti rang rindan ka nei dang le chu thurwal pui anei tin ani nge yang kha pa chung lian ange kha kapu poi sabo kha ma feli ruak ani lo reng ka ring lo bok zovi thi dan kha chu ke chuan soifi har sa ka ti ama ma feli ka nge ya changa sia dangai seni ero ko te cha khan amitir emo ama emo in an lu chil ti na ani mai ke ma to ka na sa takin ril ro ka lo seng ve asin ma se fin fiana ero ka nei hau si lo ma feli hi police ko ta lan top mai tur em ni ang ti kapu po ka soipui to ma se fanuna na chu aleinat lo theilawa angai ngam ngang si lo tin I chian te zel abitum chan hi chan thatak a umrin na ka nei ve tho police lamin an en thlamek ti po ka hailo ma se tu na ya poi khoi lam ai ma in ama in ngai sakna lam awar thar le ta box si police po dem wak chi an ni lo fin fiana angai zel to si a tal o tir atum che khan ka thil chui ve dan alo dik ngei ti ka chiang ngam chau ichi kha about ti po I she hau lo ania itan thang akam na lama amali ama atal ok don ang khop mai ti tho hi christian ne na changa adon chu ani ti chuan engtin nge ni ta ang ama chu in puang du don mi alo katan takhian anuam lo ka chian thi ta chung te min en dan po adang lam chan to ania ta I chuan ati laklaka ma feli a huat na chu aron in cham chhole to ni e ama awangin mi en a hloa soisep akai pha bok anin chunga ni se ami chuang zwala anutan kha khashi omna siam tu alo ni vezel bok nen thinrim thak du de umai ani kashelo ama hi shwai luya rel ru doctor mu pu yangai phot christian ati hul hak ani po abeidon mel angreng le lama apu fanu ani a thau thlangot thiang lo an soi mangin ma felinun kong hi alo bumba uveria wani ome anu in aboral san khan atwar lu tuka ruihlo po ati pha ta hiala an chung te dangin an tuam hlom ngai khopin anu kha asun ve ani zebnak emo anu fanu duat kha ani ve a apa takhi chuan an ter lai pon rin puya ala deu bik chen chu wangania ma feli hetia handang lam chhopo sha thiam na nen an in sham ni anawa ti nat a olsam chuti rualin thutluk na athlak tak siam thut aching boxi khatia akhu harlu chun lai khan henat na hi alo char ve ta po ani mai the mu puila doctor chu nangte chu I thuan hial ngam hleinem ta I chuan ati a katum do na lom ti luina man ka du lo wang chawa la che lo ka ni christian alo ti a thalom ho to ila re si ka ngai na lo ta in ati hliai ading le au bok chrisa poron ding ve a helai mun hi kapa in min nu che ani hi kanu puina telmi alavin ti hian ka che num ve theya idu hun huna nangpo ikalin I chol hadam theyang nel omje thiana ti a tinge inu chuana puilo che a in rin mai na ti a in chir le deu na a choi zo to si hul ha kanuin engwangin nge ama phatsana nu chia tu chul nu chu a chei num te lulang kanu tan chuan a thi to alom atipmuk ta ipon engma soi zom ngam to lo christian an din mun a inang ve deu ni ina sia chu chuan ati lom po ani lo ma che christian nat na le lulul na chu adem hau lo thung chrisa pa chu athi to wanga panei lo an ni emo atia apa chanchin reng tu man an la soi ringai bok se lo anu fak omzia chelzia pa tel lawa afa pa de pani a in kol pui tlin zia chau a she chen pasal som wanga mei thai tur ria ka lo nga ya alo ni big mi alo ni don hi nakina anu ala zor tha ang
Chris laka chang chuan apa chung chang hriat anuam lo ve the ama Chris a aven thon wang zokin kan kalma in tata Chrisan aron ti nyam le rui ading chata hoile chuang lavin enge ni le ta atingat do theilo na lang chan ani mayan yang chu ani do theilo na alang chan ani mayang chu thin cheviau zel chu imo in neyang athusha chu oi theilo jok a hoile ta chiang cheta Chris amelin bizak theilo top chui lo ni e inin choina khan i chaklo ti pomro a tha em a ti tuar abiang atai le hlarto in choina a enge omjia alo ti le thu chekhlakin shalauder khanglang chu inin choya kabial pa ni theine na cheng singa pek in tiama chu poicha I ta wang chuan hitiamin chhai kwal hi sim theilo chu ani hi I ho sak to te lul nen ke hi chu minum tir mai to ro ati ta phiara Chris angoi muk ta I amel char boxi kakaldon ke in ka homayang te le pe na ruala aron chel ngalwat I choi omjia kha I chiang chi amo eng in choina ma kan nei se lawa nge min hnar na I phwa chop jok ti in na fashion hian ron chuk mel run mai ta I ro chuan khamizana elisi thu choi zong kha ala she chiang na samai che dot phwa chop ringot a choi a ring hau lo o ka hnar nan chia ka phwa chopa ngai mai ro min tharo ka kaldon kanuna hian ron in rol to su patil kani lauti e chiang to a du tok to mai ro ati sak saka a hoi sangwa bok Chris a chuan a kut chu a tha a ole I du na chuan poisak I nei bik lo ani hi I chak zo ke ka ban san to ang che hole ka thlang che ti in kong kalam apan nul ta I chuan a zui ve ngal zat bok ngoi rengin motoran lo do na chong mi alavin ta I te in anin khal thleng ta ya chuka mangcha po anin mangcha lo en kim angoi ani maye ta I mu po chu amu hil theilok lo Chris a khatia apuan ta ka kha thol hok tura lo in ngai na a thol hok pha lem lo chuti rwalin Chrisan phat atum na vel angai to chuan angei thar le tho dua takut athak po hi a game vek ani le pekang chu hetiang game athak takhi angai na velo ama a khovel ma chona zalen takanun hi adu berani anu hilim boxela chu ai thak lel anei vak lo malam hun chu pathian ko ta ada top mai ni tumle ni chak em nation lo sport atuya hemilai na hian akal te pola kal ve ma na le apa te pon Chris ale dua ta vel chu an shelo theilawa asya tang ang ashil ve mai je bula ero sindi min chong khum wang po ni lavin dua ta le chan nu kha rin lel omin an lo om shima chu wang chuan hetia kalshan mai hi acha ati tho je ero chuan unaw tin na chu aron phat puina sa a ma se ta in awoi she vekto baka sindi thu soidan khan alaya chunna ve de bok khatianga midang om chup laya chaltlai taka chong khum tur kha ni in a in shebik lo atuk chol ani boka anu puin pangpara khoi pui ve a potte an som dor mai anu in Chrisanu alom lo via wantia nei to lo mal apoi lo chung kwa kanin hir ngau ai chuan ti in azela ka nei hleinem ama vek zela lom ati ve mak boite ka nei chuni ni a ti na ta iom hlau ber tu ka ni achang chuan hetia ipa ka lo nei hi thutluk na ka siam chwal ta emni ang ti te ka ngai to afo itana chatur ka zon na lama du than na ka siam dik lo po ani mai the engpo ni se hei chen kan kal to a tur sham photang o ruati hi chu en liam mai ro ma Filipo dam lo nat na neyania shethiam sham zel la o ati mul mai abungat ngata kan tuar chuak em ang nu thutluk na ichiam chwal lawang ilim na hi achaber ti na nem vengyal anu po hadam hwai mela pu theita e chunulama arami apui vele thung hetia na atho hian aril ru azang khaida izo ama chawa o ma in ngei to chuan ril ru hana tur nga riawin a in shitlat zel
anxiety depression nei tum lo ve to pani a chumi awang ringot chuan natna hian akal kan thei bik lo ti ero apum araminen anti ti borbor lain ma fili aron lut por chap mai arim la chu an che khopa aching rim den mi pachirim nen atal bo ro viawani don hi khongai tha te po ala lek lek the lom le eng soi se set lavin ta ta e chu aron kek dak or mai peka ta ta ishil a hai kher mai meli engwangin nge ka chanchin hi mi bulai lo soi chiama ilei hi ka potok mayang ati cher mai ta ta i in siam rim vata khoya le tu bula nge ka soi min han shil te le law hau lo hian ati ta a amil kar bok kan veng chung ba ka veng dang mi te ponan shevek a roi renga abial pa fa poni lo pa ya chuti khati I chong thei ma o khoi le idu em tia ben tuma atin wai chu ta ta in akut alo man sak chot tu bula ma le khoi muna ma nanga chanchin hi ka soi ngai love hetia in haureng ai chuan in swal meyang ka hne ve tok to e ati chang faka anu aron kala afanu chu khap atum chuti lai tak chuan ruati chu adul por manglo doma intirai za talo phein ta I chu exam lo ve ham hle mai a he ina hian mi chuang ini zia shelavin ma feli in sol puya ka chove te ilo ti ve lamo moina ma fel a soi ve kalom ama hian I chanchin chu chau to tum za thian alo ti ve ham pizwali me po in sum zo ta bek lo ato ke du tok ra u ta hi do tin in po zen maya kaning zo zai ta khoya nge a soi ula kanin chal mi ang ma fel soi ro le kalom lo te mayania ati ve ta mak ma felin sota kona ka kallai pon renga te ti velin min lo chhayania anni son engtin nge ka chanchin an share ngotang shil tu an omani mai ati mar visually so thut khan ati dai ve deu nge ama ain au ki po adam ta deu aramilo om ve reng chuan I ruatin I chanchin chu soi pi mangai pon min lo zor jingot to ruatin a soina cha lo mati kha ka sha the chena ta hian kabula takmial po tu ma rel kala shelo alo ti ta mi amaile ruati asale ta phat rammoi izakem zongi engtin nge nang ompui mai khan ka ming I soi ngam zo ka dot chuan mi pu hlek chu ati tuara pushwaya aron hong ve chia rinpuya ero re e ka in khelin an kal dai thung pushwayan thil omzia azo chuan pizwali chuan dam takin chanbi po nation lavina lo shil ta dapa pushwaya chuan chanchin soi turina ya an soi ani mai hetiang nya nung lola tu manan soinang in siam thattum jok te afanu melin atidam thlupa ma feli athin jim laklo to si ani vela tak boka ani kongkal lai nom na le musit taka chai han ne chu hadam taka don son a har ve bokang ka du lo ni e tu na ya ka che boro ka in sha e ba se chung kwa chawin kan sha tur hetia midang dangin an sha jel chuan nakina kan la boyang chingfelang u tu zo kin nge choi che u ti in ruati le ta I amel dun rala ta I po chuan ni e soifelang u hetiang in pu ngot thi ka du to big lo alo ti ve mak pushwai tan po thulai lak dan thiam har sa ve ngotang me che pathum in ngei mi alo chen ho na kara lo om ve tan po an boruak chu ri don takane ole engpo ni se yu lo ho phot se kan rel don nia ni e ma filipon soi dik reng kan chung ko thil be khi chu mundanga ri chuak to lo sela kam tam lu to khi chuan thil tha thlen ngai lowania ti in thu top achiam tangot mai ani ruatin engpon ye se rammoi hian kanin chwa san sela ka du mi ngei lo vengo thi ajak thei lo thlot mo ka ni awang hian kala ka in la sang the ni lawania ti in aron chan le ta ma se arami kher zong athlawang hau antina viawani nge yang pushwayan arami hi kan chung ko mi kan lak lu to ani a hei chen kan kho cha ho to boina kan nei ngai lo boina in nei ani chuan in en fiara u tu poi ma choi ngai lo ati ta ngut nguta
ruati atum ngal bur ma Filipon u arami ingei lo ni chuan nangma zo kha chuak dai ro alo ti khau chu tong kam chu alana taviang ni turani zanrei madevin anavin aron shwai ta mi amai rin puyala alaron hobok silo anwa buai chung kwa tak em duata po chuak theita a chuti em na chu alo ni lo ni don kha aron belo boka ta tai pon biak tumna anei bik lo rin puya aron hota a enga ma in annu thil lo choi masaka wangin a farnu chu an hau shep phota apa in khablo se kuthial po thlak duang apa in mon changin thudik alo shilta a rin puya zong mi pa ve tak ani boka mi thu choi zong zong oya oi lo tur khopa fing ani ve bok nen ngoi achu taria annu chuan engtin tak athiam thu chu soyang mo dik tak chuan ta ingai dan chu apa hi adem omberina sheto anu pui asuna fate tan thei top chuan ko nga chuan afak ma se in chung kura thule la nei lo lutuka fate hanzila han hau atingai bok si lo an angina en liama ma Filipo aboro nuwa chau ani kha amang an puini pa ber ani angin chung ko kil koi chung changa motela ka dan tur le adang te po soya rorel tur ani lain an thule la in rol atum lo thin lutuka ruati pon azwam pha ati lo theilo ti hian an boi chho chu ani tareng mai Chrisale anu po anin hauna samai aruma tomin zu ain thluk ringota anu ngai dan apel ta niang alu chil so sawa an khum ta shep a eng songe mo idua chuti tak itlak chet phale patil apa po shat lawani so ama wangin mi poi I khoya ka lo mi ringem ka u fashion chu ni lo se ka kalchil tu to hialang chulai kara nangla in zu ka in pha de I lo dikwala kalom lo Christopher ati sak mai Chris ero aziala tana uluk zetina juk samdai anu thu soi chu she ompon alang lo ka soi chu ingai thla em anu in aron koi her sok ta ka chuan ka sia e kanu ati su bansan wangang che baka unau dik tak ni lo ma ula thil moya ni lo amma aya damdeu jok hian ati a ka bansan don ka chun ve lokani hi mei chedang lam takani miawa nakto ka chang chuan keima ka ni le don alom in ring tok zetin ati ta a anu pon a chwa chan ngal arsi pe un chu a clear dau dawa ni e ka bansan to ang atinon le chak mi pa inti pal in ring tok khau tak nia kan sha te po hi mangai na awang chuan an lo ne ve thei khop mai Christopher ani na po ani Sunday zinga tal hi chuan in khom ve shama du china ta ipo in siam ve mut a mu thawak lo nen a mel po dik lo chonua pushwayan chung ko in mu khoma rota an ron kal khom don sia ve lo adu awangin je len puya chom chung mai Chris awang po ni shan lavin atel ve na turni in a shelo he ina hian arami ai pon thu anei lo jok ti achiang to a ama oma atum tamai in khom ban rolin in thak ngal sok je akhol pa boka ta min she thiam ro a pi azwal thu ta an ina phei vek turan tia he kan in siam bek aron ti ta a hnual ngoi ma sia chiat ber lai po a phatsan ngai lo tu chu thattakin a thla ta thlapa len bo adua scooty chu nei ve se aizol dai vela vein khal bo da ya chak anei buk si lo dam lo der top idea anei ta ama po anui ringot anu akola nu ka omanuam lo lutuka kalau chuk ve lo mayang o kamudon ati ngal mol awazia lo ikhwa chikem ni damdoi ayem aron ti ngal vat angai twale don ti asha chian ema wangin o ka e zau cha ka nuam lo chatle ringot o ka ngai to am lawania ati a ada ngal kongka akal sok-soka amuta makmai anron kalkhom tanak naka ma feli chungchang ba ka rin pue te no pa chungchang soi ho angai ani mel piding liani chu a hoi kwal shek sheka atum angin ta I mumai chi lo chu ashil hai deu Chris ero ta yang thawin pe hel dan kong alo dab ve chu ni in
am tia tinen an farmhouse an lo zukal dei lo nia in pumpel tum ve ve chu anin mu arin vak lo an han soi ho tanak naka thole nia khrisale pushwai ten ma feli chu silonga zukshwai che ti an rel thuta phot rin puya te ero zan ina aman vakau mai se chuta an thu hla azera rel thatle an ti ani le lama venga in anglo boka hetia in mu khom zeu zeu te hi a tha ve tlat chung ko in tlo po lo lutuk chu a buai thlak chen an soi to angin zana rin puya chu an nu shwai turin avakal tange ya nu berin alo dong song bok ifarnu te chon an nge si lawa ba ka inom pui te thleng thlengin an musita in chen hi kan du ani lo amaro chu kan han soi hawa inin dang lo ani chuan engte ka emo in lein chen tho arin ombok nen I thu thu ani e ti chu an thu to pani kan in sak mek po an zau che pa in lua du phot chuan a lua theyang nang te chu ngai to om lo I pa hne na I chan poli di langa sum do na bul te po in chan chho ve anga in re thei bik lawang an la ti le zel rin puya ngai dan hi an ni lo mai mai khopa ma se api le pu an ni na anga aza awangin kawa ho photange kan lo choi ho ve don nia ti ina chwa chan ta ani an nu chung te kho sak dan che chiang tu ani boka an du dan dana tir an tum ti hai lo na sa ina ho ngal lovin Chris te in lama tlang ta a Chris abola in bun ro ve phot angai ani tata ipo duatan aron text vele tamiala I thin rim mi min wangai sak lo ve aron ti ngal tong rim lo ve ila dam lo karinga avati ringot ka chareng minron kan po itum ve si lo aron ti a tata I chuan chan dan tur bang bo deu nia englo in chen ka du'a ati ta tok mai duata chuan aron khol ta bok engwangin mo in cheni du aron ti a min lo kop wangin ati toi tak tu mo ga kop che khapa thu soi ka iring zo ka mo aron ti le a rin zok thil po ani lo ngai zong nei hi ka pe thlot lo min je thiam mai te ati tangota chuan lam mai tur a she to bok chi lo ani a tha lom min ring lo tu ngai zon ring ka tum bik lo mang tha aron ti ve ta faka ada ngal ama sha tok lekin ti hian nuam dai zok ama ata ta I kha kanile a ati sak ma Filipo antur na saboka silonga chuk chu adu ve ta hlau mai apa le Chris ate chuan an zu shwai don ta rin puya te ero ama rin puya thutluk na kha apa chuan adu berani a I chan pol I du pon ka pe thei che du than na ani papane chun ini awang hian ka hau ngut thei lo che chuti rualin nangma shing tu inu aboral to a ke hian zan khat mi chin polo to kila I farnu hi I kutur alani ani hi chu I tha thlam thiang lo ati thlap mai pushwai fin vele na chu aro in sim chung changa engkim zia kinada fil thlap to visually te nu fa pon re thei bik lawang ma se ta ta ile ma fili in kar bo ruak asya ta wangin ma fili hi chu visually te kuta da top a she ve dewani chu tiang ani awang chuan rin puya po in ngai to na sa ruatila in phone atangin aron nor sek sek renga in changa changin in mangai the nakina ipa boral ta ni le in puite chu kan lwa lum le thei thawalom aron ti kwala thil thui tak thleri a thlerin le an boruak thleng to jong jong a chut vek nuwa thutluk na siam ta ani ruate chu kholin in du hun huna I bung roin ron la theye kapa le ka farnu te ka thla thlam theilo ati ta ani ruati te lam an thin jimin che thei to pin rin puya te chung kwa chuan soya masi an chung ko zia le nu ber ro rel na hnuai om an ni zia an shat fura wangin tu vak mai na nuk sak lo an uk sak lo an tran hek lo rin puya te lam la an ngoi mak mai si bungwa la ron la tangi an ti bok si lo an ngai ngam le che lo ani mai the Chris ate po silong an thleng ta Elisin alo lom le cheng chenga a hne lek lek zel dadi na po lo thavia ve ma Felix arang the ang berin doctor an pan puita a aje kol zet kha chuak le to mia lo doctor te pon ti vak ngai na an shelo an thu zola chang dik thlap zel bok sia
pushwaya shil a hai ma to zok ma sele anjina changa zan thumna zana aje pakhat zok aron chuak le ta nge ni bathroom ma akap thi nuangin an va mu a amala thi chen hlona sat wange adangin ni khwa she bok selo mang ang takin damdoi in an pan puya doctor ten an han envel chuan anaw pai mek kha ama in ti thlak alo tum chu ni in a ser zai thlerin naute chulak chu alo tum ani om chu doctor te pon an la ton wak lo thilani wange mak an ti mel kher mai an nu ni ni na atangin a biak thei chana amit meng anu but mai Chrisa amu chuan an man to em ati sapa tu mo alo ti mut tata I khamule tuala tha kha ati le hapa nilo ani khan tu ma that lo Chrisan ativat peile vanuin kha wang khana lom boina in chan englai pon alama ichanga ama wangin thil tam tak a thlen pha ta ni kha ati mul mai Chris ashil haideu tu nen nge khang thil te kha in ti Chrisan ati chuan sha tum boi lo mai ro ati ngat ma fel tu nge nang ma ve hi soite I har sat na hi ka sha asin ati dam thupa chau mel zet thian aron meng lep lepa amit meng po afia deu ka shelo ma se englai po in min chen chilani ati zoi sap zan rei to lama Chris chu in ti har turin ava chuak ve a chanchin anu shil ve atum lai takin chong thom alo oma wang chuan a thul le a tu o nge ti a chiang khop mai o ma feli chu thi to ma sia poilo changkai na nei to love ti thu chuan amut chuak zong atire vek thei mole chunzum zel tur